Ngemini yesabatha bakwethu ngithi ngibingelele kumuntu wonke ngenhla nangasezasi, ngibingelele isizwe sonke jikelele. Bakwethu lo nibingelelayo usiphumelele wakaMbhele khona le emzimkhulu ematsheni. Kukodwa-ke bakwethu ngicela ukuthi musungenile epage lethu, noma ngabe mhlawumbe uyaqala ukungena ukuthi ufike ubuke bese uyalike, usubscribe, uphinde ushare ipage lethu ukuze ngidlondlobale njalo. Bakwethu, njengoba nazi ukuthi indaba siza nazo njengoba zinjalo, namhlanje esiniphathele kona la siphethe u-MC Killah beno-Silent Killah, abafana bakhona le ePietermaritzburg. Bathi-ke abafana bayathembisa ukuthi ngesonto leli siyakulona umhlaka 13 bathi-ke kune-hit yabo ezophuma, ingoma abathembisa ukuthi imnandi ngendlela isimangaliso, nawe futhi uzoyithanda lapho khona. Bakwethu ucela ukuthi nilindele kakhulu ihit yabo u-MC Killah beno-Silent Killah. Sidlulele phambili-ke bakwethu la sithola ukuthi omunye owenza ama-poetry abathi uZama uCofi uthi ucela ukuthi ngomhlaka 12 ucela ukuthi niphelele nonke niyomeseka kwishow yakhe i-one man show poetry ese-Durban Marine PL Esplanade Durban 401. Ucela ukuthi nihambe niyomeseka, kanti namathikithi uthi atholakala ePick n Pay, atholakala eCommunity, uthi athengwa ubuthaphuthaphu, walala wasala ungazisoli, kodwa ucela ukuthi uhambe uyomeseka uyojabula kanye naye. Kanti-ke amaciko zobe khona laphana emcimbini wakhe, uthi kuzobe khona uMduduzi Ncube, kukhona uPhilandlozi, amarodo, uGubhela, uSicelo Mncube noMncedi Mqingo. So uyacela bakwethu ukuthi nineseke kakhulu, uyathembisa ukuthi ngeke nize nilikhalele usuku lwenu ukuyospenda naye. Ke isikhathi sokuqala umcimbi kuyoba ku-1 o'clock kuze kushaye u-5 ntambama. Uyacela bakwethu ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe niyomeseka. Uma sidlulela phambili bakwethu la siyathola ukuthi uJumbo upostile page lakhe ku-Facebook, uthi-ke kune-festival ezobe ikhona eMarket, esihloko sayo uvukile Gospel Festival. Izobe-ke ingesonto mhlaka 17 April 2022. Uthi-ke amathikithi atholakala bakwethu i-general u-120, ama-VIP u-400. Isikhathi sokuqala lento iyoqala ngo-6 o'clock ntambama kuze kube u-6 ekuseni ngakusa. Kanti-ke izinceku ezivelile kwiposta kuvele uBabo, kwaphinde kavela Incandeni Christ Ambassadors, kusho ukuthi yona abantu abasemqoka ababe bekhona ngaleso sikhathi, okuchaza ukuthi kusho ukuthi bona abahleli bomcimbi abavelile la. Ivenue bakwethu sithola ukuthi uGu Sports and Leisure Center, kusho ukuthi la kuzoqhubeka khona umcimbi. So siyafisa ukuthi umcimbi ungahamba ngendlela. Inkosi ibe nani Jumbo, siyabonga.